Ata mignonnet penons et tro arbed laouen brazon mat kavout ar c'hanor hirio e kerben ar poher evit un abaden neve. Penons man kontelo. Mon ara mat keno a ganit golena. Mon ara matreye. E karaiz evo kroid an abaden hag emom amant din dan selou Eugénie, Tazi, Atanon, a c'hoarzek goadek E ya gredo deus kalz evit ar c'han a disk an ebreiz a rouet brud en dro d'ar gwerzioù evel e ti eliziza hag a zo ur gwir tub e gwirionnet daouelar. An terse, awa, gwir vedet. Gwir vedet, Da sur. c'houde yem betek santern dadi Jean-Claude Talek, koz vo deus kan a diskan evel just, deus kizela durioù Ya. a deus kezek. Evit ar poent, mon ovon da kavout Charlie Graal a zo c'hortoz ar c'hanon un tammig gwellor duze e ti James neuze ped an ar c'hanor diustu da zon gagnom da bourmen var bali breiz. Salut dit Charlie, penons man kont. Matri. Mon ara, Ja, j'espère. en em gavout ar yon maman er brasserie marocaine, petit James, hein, Petit James, ja. ar perhen. Don ar rezamant alies? Jo, vech revar, ja, da pakao ban e café, hag ie da zivir vechou, Da zivir en tamm. amant vegret d'ur couscous disper, Deus a henta. deus ar renta, vela. Gire. Amant, il y en met da anno, Charlie, gant a bep sort kazetenou, evel Bretagne Hebdo, Breiz Info, ar Poer Hebdo, ive. Daoust hag zeus lor en nou d'un tammig da vez a lancet kazetenou a verk an dud irio c'hoaz. Lor, ne la rim ken rei, mais bon, quand on donne, même ce rada vez a savet an rei, puis bon, da mars, et wadao, il me lança, sevel trao, quoi. Ya. Viarvo, c'est tu, bon, la wen a war, da vez a savet an rei, hein. Ez ebet sevel a kazetenou se? Ma ar poer hebdo zo pepret a pez a zo an dravat. Ya. Modal Breiz Info a Bretagne Hebdo, on zo ed an tramm, mais bon, spimeus evo savet un ral un deiz bedag gant telioan, quoi. Ya, pe Andrei zo a bouez evidou de lakad ar yaouank da gemer o flas, ie. Lagnet a gompren a gantor e ranker kroui trao, quoi. Ya. Pas gortoz seve fe savet gant ar real, mais nim nag barz a kregi da zevel trao, pe ker a se zo ar pep poezi sa, quoi. Kure pez Breiz Info a vo bet savet un dra politikel, quoi. Bon, un trao ne chanchet, speret un dud ne chanchet, daoud ar reoang sevel un dra glot fe gant speret un dud eo an deiz, quoi. Ya. Salon saleurioù a zo bet savet gant edie, penons e oa ganet. Ah, c'est zo un affaire iskiz. Mais en fait, ar menos a zo bet roet gant Martial Mener. Et se zo pa d'ur nembot e tre sturban brezonek, René an ekipament e penarbet, Ya. na goul kao un nembot dreguz, hag un nebot dilinidi vel kozan, kreof a tout demose. Ya. Dilinidi eus a rezul département. Hag a eo un nebot vi klas ranka an trao, hag lakat panelou dioiezek e penarbet. Hag pedo tout sturban brezonek o kozel gant René an ekipament, e on o kozel gant Martial, hag Jean-Yves Kozan, hag Tudel. Hag o kozel deus sevenadur, hag ie deus alerioù. Hag Martial neus la, perak ve fe ket savet ur salons alerioù e Breiz, salons un tiez embant deus Breiz. Hag a ebe divizet sevel an rei, bakareiz e just, pe gare bant da rei, hag la rei zo be, Charlie neus ki m'ober an rei, bakareiz. setu. Setu, estrik. Hag e oa lancet an trao. Elle lancet un trao, E ar penken- bloa ver. E penkenta oa ur salons bien a war, e kresket kenan. Bi e penkenta e oa bin a war, n'on ur gred an reiz, sala sportchou e lycée, Ya. hag ouze on deud e kresker. Hag tomatam an traoù neus kresket hag deudet a vez o salons a zoare bremañ, mais kure nik e deud a doltru, mais mose, roet e bebe kenderel da laborat hag o barboderez, Sacha e vez a nemonerien, vi lagne tout a zon, quoi. Ya. Pas l'avoir boda tout un ti ezembant deus Breiz e karez, quoi. Irio e deud a vez a un emgav mil a bouez evito, peret eus plijadur ad kavout beploa. An olre, ve just, mais tre sol a ri a teu de bouer ar penkenta, quoi. Ya. Begvel a liam, pe kuzel ar brezonek, tout a resi a teu de bouer ar penkenta, gant laouen tre da zigimernek, me bezo ie tout a gazo ve kejet gato ingal, vel erve jaouen,
Guéchal et Quanmer, mais les Chivas, c'est des naturels, mais modèle les autres Cario, Ingal, à Bepsort, plus juste que Jagato, à Cavounet et Bébloc. Varlene ou abé des Noret Angela Duval, Dawigen Vlog ou des Maro, c'est-tu Gelawaden Gandron en Irien. Un deg mil adu da oa bet er blamant e gwell a leorioù e karaiz, da fin misere. C'hwer en banner a pevarugen a oa eno, a tregont an ezo a verze leorioù e brezonek. Kant triugen skrivanier a oa deux edie da zina o leorioù nevez. An treser nono oa prezident a enor er blamant. Hag a varzez peizantez Angela Duval oa bet e noret daougen vloaz goude e maro. Istor on arrempredrete Angela hag a skritur zo on arrempred hir a kompliket. Igoione I doa hon de skriv boe oa bil. Ur brezegen divar even oa bet kiniget ga ron an ar c'hoadik kelen er skolveur a prezident a gevredigez mignonet Angela. I oberen hag I bue a gomsdam deus speredeles, a gomsdam deus ekologies, a gomsdam deus 40 evro, tout an treuze ben fin a zo trao zo a bouez bras dan de heie, hag an dud ave aouenet ganze. Doer a la pousse de loin de bleu de natuur. Ja, pis he ma bue, pis he bit ma bue. Ar barzonegou skrivet ga peizantez a c'hwerhat e brodreger, zo kanet ga ani ebrel en an abal nevez. Kan e oa bedie ga Nolwenn Corbel, Yann Tiersen, Gwalarn, Nolwenn Leroy, Ireo e Cleo mouez traoan dour. Charlie tes obé d'an FLB a trimé d'amzer en toulbar hier Herveskon et scrive Angela Duval d'ar brison idi. D'ostaga peus receve de l'isiriganti. Ja, mais ça fait d'églizeur gadin, pas de belle blavision, on passe me se passer de Emanati à Nirnosiou, ils faisaient la vraie. Sais-tu? Ag ja, un énorme digemer l'isiri digati, ag au spen au va wes brocus, ag a scrive trop gentiltré, ag on que bois à digemer l'isiri Ah, ja, sais-tu, ja. On est en tout le bar, n'est que l'air de cictré, ag a ouillé à mode à zigasdom. Un tomik douster. Douster. Barzonier sa gasse d'or hier? Vechou, ja. Ja. Trop, et Brezonek, puis Galec, so quand. Puis Vechou, écrivait Galec, puis il monte Buanor, puis le modèle, Lisiri et Brezonek a chômé pas de pelle, on a Barnet, en faisant d'avais à Troet et Galec, et on voulait la rendre vous tout un trop. Et Petra Wabers. Matri. Scrivet puzzle Léor Charlie d'Iverben Martial Ménard. Rond mig compte d'un tomik d'Iverben Martial à Léor Z. Pénons et de dit d'Arzon, je scrive à Léor. Penkanta, moi, croguet d'Azevel Penadou via Alano, Argelawen Alano, Brezonek Penabet. Puis, bon, moi, on displéga pesseur d'art en préjou, moi, bête quand Martial, de se marier en FLB, bêtek armarié d'Ivion. Ag, bon, Penad. Hier même sera que voilà dim scriva puis Dragon zewa dièse compta toute pesono à bevet assemblée c'était perag me divisé sevel penadou ag gozé Patrick Anabas neus l'herbe à maîtresse avait fait les perdra et d'oberolé ou neus gradolé ou tout à penadou moi scrivet via l'onoco En titre la zo breur Erstorm perag en titre C. Ben Vedafine Martial avait pas on blavisé au Sturm Martial avait leur breur dim quoi. Mais bon, on va te voir nos breurs d'éon hier, on camarade bras que toastré un œil d'église, c'était pareil qu'on a dit babette un petit signe. Ja, puis breur a zo orguer craintré. Ouais, mais en prison on voit trésor. Ah ouais, craintré. Ja. Mais sort un voren a jom fait de ce Martial évidemment. Alors Bern Morvad mais m'avait fait une an. Au Bern, ja. Mais bon, dièse et t'en une an puis on se fait Buezio Dizinvel. Ja. Buezio Dizinvel, mais... Marie Arsturm, Marie Antulbach, Agosé, Marie Arsevel, et on se croguette d'Asevel en Éré, on se croguette, mais ça va être Brézinfo, Petra Mossé, on se croguette trop, c'est au Mario Dizinvel, c'est super, et dièse, on drabenac, mais bon, ça jamais.
mesra meser Ramark braz hag on den menet hag oa prest da berntrao viarvro. Ya peog ur orvej ma zor deud ermez an tout peus lavaret eve fe bemde un drabenag gret gagnor evit ar brezhoneg. Setu on oa touet en dro den dol gant kamaradedal. Ve gret bemde un drabenag vi breisk. Bemde. E kareiz amañ ez eus ur plas brasor brasa evit ar brezhoneg e mom du stiu o vont da vele d'an drahe gant ur gel a oaden besavet gant ron an irien. Klasou diouiezek kolz skolioù publik a katolik, skol diwan a gueul lycée diwan. Eus skol vamm d'ar vachelouriez e heller deski e brezhoneg e karaiz. Pem a tregont-regant eus kolidi kentaderez ar german zo en entadou diouiezek en deun. Hag un tanva d'ar brezhoneg zo kiniget er klasou kentaderez al hag skolachou. Pandelou diouiezek zo dreol e kerie, zo ken ar pandelou polis. Un leorik familje diouiez avez roet an 0 familioù a baoe 2006. Brezhonegerien zo bet implijet evit reiñ servichou enoiez d'ar brezhonegerien. El levraouek, eti a yaouankiz, a tsemet er c'hlassou brezhonek, pe c'hoaz, er mirdi vorgiom. Tro e vekiniget e brezhonek e vorgiom a baoe pel met a baoe ar vakansouman e vekiniget ie traoù ispicial evit ar vugale. Leorik, Roarierouden, meskaj etre Roarierouden an en klas polis. Karaiz zo e touez a herioù a ra muiañ vid ar brezhoneg erio. Labouri reo, be boulhet pelzo, en dro da blavez 1900 pe varugen, pa oa be digoret er skol diwan en ur hardi. Vid lavaret an traoù ber a walach, e kroget gant ur skipail a oa menet a oa kebat antiker, hag e deus gret kinigou d'antiker, kinigou hag bontet an tamik varno, goasket varno be bon amzer pa oan ket antiker. A goudenn eus am deuet a ben, da vezer dilendet antiker a zalek daou milunan. Setu aze o kroget an traoù en doare efedus hag aozet mat, mo savet bodat anno, ar bodat traker war ar brezhoneg, dre vras. Ar bodat traker se ar pal a oa pas epken rei un nebeud liou brezhoneg, me beva e brezhoneg e karez. Boda an ol hag goelet bep daouviz, petra zo begret, petra jom da ober, hag en emjikour a kas an traoù war. Un nugen adud zo c'hoaz ar bodalman erio. Bremañ, ez eo kalon loden vrasa karezis tomor toma ouz ar brezhoneg. Meus deus ket moaz brezhoneg gant me dud, quoi. Skrive, gouvir ao lenn pe lenn o frazen e de hid, me modal peat jo. Be a vugal a tout pe vel en skrive brezhoneg moaz en kiriv zant am dud an hout pete. Je viens de Belgique, du côté de Waterloo. On a un petit poste de radio qui joue avec des trucs en breton. Et c'est très agréable à l'oreille. Nous, on est venus ici en Bretagne justement pour... parce qu'ils ont l'air un peu ancrés dans leur tradition, quoi. Ouais. Donc, quelque part, des gens qui conservent un peu leur langue, je sais pas, leurs habitudes, leurs galettes. On est contents, quoi. Ça dépayse. Il faut pas que ça prenne sur le reste. Voilà. Qu'on tienne compte également de... On a le droit d'évoluer dans un autre sens que ça. C'est pas pour ça qu'on n'aime pas Carhaix. Du comprendre ces zénes au Berne. De chemere son un nom tam gozi a brezhoneg quoi. Jo, bet is cool diwan. Mais hendel haibe gozi brezhoneg hendel. Si kouret eo ar stalioù hag antiker da implij ar brezhoneg gant office publik ar brezhoneg hag a zo edi sez e karaiz. A nebeudou eo aet antiker war a raok a drugarez d'ar garta yad ar brezhoneg. E touez an dek komun genta eo a karaiz da zina ar garta e dovil pevar. Erio, divar an daourant tregont kumun o deus sinet anehi, ez eo karaiz an ini genta e breiz e deus votet evit mont varzug a live uella ar pevare. Tiker zo a du dont ur live pevar, me kalz dro vont dimhoaz. Pet a ma mem, pet a neses, pet a zo da genton vid ya, vid mont warzu a live pevar e ze sezom e gwirionne da gas da ben ur politik ereziez treuz servi. Ils ont zo
hardiat brezonneger, andraze a chom d'ave en gwelet, mais bezeus dija, e franc mouzo, guire tiesker brasseur, mais tiesker vel kemper, o deus dija, l'ennurn, yé, neus sezo point chou, a zeus d'agaz d'aben, vraiment, mais bezeus trawel, a zo belancet gagnor, or greizen dudi e brezonnek, neus ruiz au laboratoire après avoir pensé. Là, c'est des nenklasques de hoed et des denettes keren en vugal au greizen dudi. Kalz a jom da ober. A force pegen beo eo ar brezhoneg e karaiz, neket a yeskenta pel a lese. Daou enklask var implij ar brezhoneg a oa bet kaset a ben e karaiz e pad niverir digechou daouvil daouzek a daouvil saitek. Un an alvo roaz e daouvil tri var nugen. Amzer hir zo izoum da stuma brezhonegerien a da greski implij ar brezhoneg. E karaiz e veler mat e teuer a ben, ga volontez politikel, da hounit tachen d'ar brezhoneg, a da greski a fichans e ne amzer da zon. Daostaga, Charlie, e gav dit e c'hellfe kirioual ober kemen. Oui, marat, anre pezo gret va karaiz a c'hell bez a gret e pebler, c'est n'est qu'une affaire. Bon, gouze, e ranker kaoutut, giz leus l'ar Vincent, kaoutut, menet vi bunta var an tiker, bunta var an dinidi, hag bunta ie var fonctionnarien, vi lagnet ober trao, mais modal an re a c'hell bez a gret e pebler. Peri a zo var an enmad. Goudarez? Bon, bezo ya, bezo Quimper a trao, la nuon a trao, dans mes que pebler, fait gret trao, vraiment tomatam, bon, il y a que bun a war, juste, mais bon, tomatam, il y a plein d'avant, giz veler. C'est-tu. Irio aimant Christian Troadeg, maire Karaiz, kuzuli randvro et kargez ar brezhoneg, petra c'hellkaz varok da sonj. O megavdi ne kaso trao varok, pe ne ket boaz da jom ep... Da yari, ya? Da yari, ep kasan trao varok, vraiment, daostagan e vo roet dion a c'hant a war vi ober tout pez neus ezom ober, se zo an aferaz, se zo un dra... Rodao yé d'un dud fival var an da chen, rodao d'un gavridigechou, la rea zo sanset stourm bi ar brezhoneg d'ober pez zo dlet, vi lakan trao da vont varok, mais megavdin e prest da beur pez zo d'ober, var a pointi neus ket da dorta, neus ket da gaout douetans, vraiment, ne ma ket unan hag vo gwelet pe gemet a arc'hant vo postet vi a brezhoneg bloavezioù tont kom. Se zo an afer a bouez. Mais devidout ne ket ar pez a reolennoù, pe d'ar pez a zo d'ober an traoù officiel a la koar brezhoneg da vont varok, me kentor an dut e gurionne. O vechou e ranker sel un tammit deus pez a zo c'hawazet e lec'hal, e bro e verzon an e verzoneg a zo yez officiel a koskode vek sanset vek e klevet kaz kozel eus an e verzoneg. Me gavdin e daou diwal zan rahe, ne ket an arc'hant pe an traoù officiel a lako brezhoneg da vont varok chiko a ra, me ne ket a war. Daou ye d'an dut en em domaz eus ar brezhoneg. Daou d'ar bob d'an dut var an dachen da lak ar bretoneg da gao c'hant da zeski brezhoneg a da gozel brezhoneg BMD. Se ne ket un diviz politikel a raio an rahe. Daou e d'an dut da re a stourm ver brezhoneg klas gozout mont var zu an dut, vi lagneg den em domnat eus ar brezhoneg. Se zo an afer diez a war. Se zo diez a war. C'houiz ovet ur stourmer braz ar blavechou dekatriugen, pevarugen hag eus ur c'hoaz, mais ne ket tamm ebet me mes kevredigez ken evet. An kevredigez de chanchet, ar bet ne chanchet, bon, tamm, daou e da reion kemer ar plas hag ober gant an bin viji, an eve moderne o deus, vraiment, hag ne oa ket da mars, pa mon eus kroget ni da stourm, mais int a war penoz ema ar gevredigez, int a war var peus ur tui ar gevredigez, int a rank pleustri gant an dre, a mont varok gant an dre. Ha kavout doare ou neve marteze da gasant trao varok? Ja, just, bon, franchement, da mars, par meus kroget me, oa ket internet da skouer, oa ket Facebook, oa ket Twitter, bon, vraiment, reion a c'hoai gant an dre BMD, deid ober an pez zo dlet, hag me, franchement, bezo trao a jomo, a lerioù a jomo, kazet an arlanno a jomo, da rodao kaou skridou memes trao, pe vi diaz eza an trao, ranker skrivoi. Ya, kontarit kalzik trao bar zalanno, pep tra zo kontet, pe chamar a trao da gont ar c'hoaz. Oh, chamar a trao da gont ar. Bon, matri. E kareiz emañ ma baoe mare, an onous ket kontet eus an erer koz c'hoaz, bet e oa ronan o chilaou istorioù girivoal, hag a zo un den a youlvad eno a baoe pelzo.
Le na evorenu brao pe farsus en eus girivoal eus gwell an koz. Eno a be labouret a voulontez vad a zaleg ar blavez kenta e 1912 a pevarhugen a betek 2030. E landelo eo a be gandet a gwell e 1912 a pevarhugen divar a farsaden pa oa gwell a bigi koz e Brest. Tribloaz goude eo en engavet e Karaiz var blasen ar mahalar toz da 1000 adud a oa gortozet e 1950 a pevarhugen. Me oa direct a leuren. Si on pêche dut hon draon. Tout oa ba o blas a buvetten sep a gomodite oa ket. Pot oa ket stern, mais via mert oa un stolet, mais draon oa sen oa. A me oa just direct. C'était des hon. Moi je dis passer, parce que droite de l'être. Mais non, on doit pas bravo, mais filmer les scènes, mais mon béchicon avec blanc laissé réduire ton bas. Et 1900 trivar a pevarhugen e oa aed ar gouel da ger pull. L'er ma kresko bete kaout 200 pevarhugen mil a zelerien. Goude be a bet en antreou e vo labour gi mont da gehet an arzourien gad un auto vrao. Unan eus a skipail tregont blenier e oa. Bemeus be tout anet ba me auto. Bemeus be Bachung, Manu Chao, Jane Birkin, Julien Clerc, Delpech, Thomas Dutronc, parce que j'en skill pas rien. Et Villeneuve et noa be e Bruce Springsteen c'hoant da zaludi public an koz e brezhoneg. C'était au modèle par l'auge. Ah, c'était le disque d'or. Déma Carrez. Mon Déma tu de Carrez, on va dire. Mon drama, mon trop galore. C'est très phonétiquement. Déma Carrez. Mon ratrao galore. 1, 2. Echu vid gi kas a digas an arzourien. Historiou e leiz en eus c'hoaz da gonta, a lo diouto ne gretve ket konta marteze. Peseur selt eus te, Charlie, war an koz? Pel tout an dut, gab din, peus eus an dravad vi Karaiz, an dravad vi Arvro, e trevraz vi Kreiz-Brez. Puis bon, Sachara, au Bern, tu dis Wang va à Carrez, puis j'ai dû à Rad, et en cuisine, et aussi, tourne pas de pitri deves, puis vers deves, d'abord à fest, marrant, bah Carrez, non, on dravade. Ja, gouet peus tro la doubrao, et non? Ah, ja, meus begolette, peus an ones, boss. Ah, Springsteen. Bruce Springsteen, meus golette, Manu Chao, meus golette. Bern tut, très, mais bon, a bef sert o bet, pez o mat, pez a oa menoz a regenta, Christian Troadec a gareal, o doa prendre digas tut bruzet, mais a blij fe danol. Ja, setu. Setu. Distrom da lenegez, ma peus prendre, blaso e oa deud ermez eti a lanno, c'hoaz, pe e gen labour eskalz gant a lanno, un devez labour eti permor. Pet a gont an istorse. Quand on a un devez labour, qui est ranti, mais base lasti, mais pas d'arblovezio décatrig, quand on a la rodé, pas vezé starter, morvat à labour, dans la lasties et vraiment, mais c'est un écor fond devez et qu'est-ce qu'elle me displéga, penaos et gré dans la bourre, aïe, penaos et peut-être espérer d'un doute, tant mieux que Mais kalz minudou a gontez war an doare da laboura del lastiez, penaos on avait skenmad en galrse a gant enrosé. Pel gur meus bear chance davant da laborat pas de nebet mizio, pe pas de bloaz de ken var sur lasti. A gant raze neus merket ar c'hanout? Ba ya, begar oan yaouan a war, se zo a goude a lise, yaouan a war gizmelar hag gure oa diez a war, mais oa diez drestol, a labourarien. Mais on sûr d'un nom pas chom a tout a aide mais bué, mais via réajom da laborat a aide o bué, ba deus, bon, oa diez tre. Gouzout a rez penaos etre men an traoù irioande el lastiez? Drevraz, ya, mais bon, gure moderne de bet an traoù, hag a labour zo kalz zo esor,
Der enquête est mais sort, on va. Lavarout a rezier eve komzet kalz irio deus a loenet ave lahet, mais neve ket komzet deus an dut ar avar droan rare. Ja, un vechou en rasi a chal an damik a chanon, pegar pa glevant tut o l'air et tristre stad a lonet, baz a la istiez. Il y a maîtresse, mais stade à Michel Royan hier au diez à voir. Mais vous avez fait une téchet de cantor dans les msonjal bah ré à la bourre un doute que d'agantor à gorlonet goudé. Ya mais aller orse à zisco zentormic penon zout ken gredi qu'on a à la bourre rienze. Ja, diestré mais bon, c'est vrai on prend tête comme. Sais-tu, d'astagaz ce ractresoual var stern. Ractresou l'oriou pe penadou. Classe qu'elle vit. Ya? Mais bezo. Bon, da vodin dans l'endro da contacos quand dit ne. Vidal anno ie kendal res da skriva. Ja, skriva on nemet via l'anno. Levren a zo de dermezie di varben Ionargo. André zo beskrivet quand dit. C'est zo beskrivet ganom vi bruda antambik Ionargo ba pleben a gwezek pegur bon nirvond da pleben ma disoloet et voir. Disons, j'ai tambik Ionargo, à cause que nous scrivait au Bern Leriou, à Leriou à Davoudegues, Dresto les Quinvera, Yes, Capirae, Ionargo, nous aurions Pinvidic, Yes, Poblek, tous de Yes impliqués dans un doute BMD, avec scrivait nos Bern Trau, avec si tu feras qu'on nous grade strive, vi Bruda tambik Ionargo. Nous aiderons la scriva d'Iséan. Matri garibras dit Charlie, ken vigouelet gant plija dur, ar velo a blichkalz d'an dud e breiz hag e kreiz breiz ie, bet e oa ronan d'ober un droiad gant potret ar club kez e gouarn ar poher. Da meurs, da yaou, a da zul, e vez ar club kez e gouarn ar poher, cyclo du poher, va renchou a vro. Plij radeho pourmen pel diouz trouz an o toyou a hed a hanol. J'ai la bicyclette déjà, on va aller causer on tombe dans le doute quoi. En bicyclette, monter au bord, voir l'air. Quand on a vu une tamine quoi. Dat is ook bien trop, we compten parce que mes politiques werken sans toi. Ja, je hebt bip sortrouw quoi. Ja, sortrouw, ja. Plusieurs. Wees op je kant, dan is nou rol. Kan, huitel, bip sormoot quoi. A velo zo ma da jom yar. Nao blaz a pevarugan eo René. Dus hadden we rol. Essaye de huier réel. C'était à bon, hein. Yvon Guiliosu oa be président kenta ar club hag a oa be savet e non tekant pevarzeg a triugen. Var an enchou ar koz e ze an ie. Anvet din bremañ enchou glas a kasarion da bel. Un zo had de bik Roscoff, un el had bik Saint-Malgrand, un el had bik Camaret, un el had bik Rosporden a Rasline. Ur c'hoasen eo ar poher vid ar c'hezeg gouarn. Estreget e breiz avad eo bet tud ar club o pourmen. Yvon zo et pel gade va houarn a lohet a tao deus karaiz. Nimes bet galoup ne ket troar matran ri matran. Pegum bet on hor tro vrans a ban Europe on bet el tambi. Ban Espagne, ban Italie. Bah, Pologne, fait l'anglais, non bête. Avis on ne veut tout qu'un ibévech de shop de sporia. E kreiz a vro e plij a velo d'an dud a tao. A tud club a poher a ra enor da Bobet, Robic, Petit Breton a Guino. Tu as qu'avec les meus à Raner, Kizeler, Jean-Claude Talek, penons manquons Jean-Claude? Matré, alors telo. Ah bah mon ara. Bonne. C'est une iso centerne moi. À centerne mon nazé et mel quoi cheverne et du éventuel d'Aoise et Speyet. On kepel de Speyet, ah mon kepel de Scarais. Scarais, Rasselné. L'air bravo spontus et l'air moment. Azé ou Orveil Gauchal quoi. Orveil ou Gauchal, un mois tout trop cuset gan ar Gauchal, mais bon très très lasso mon amant noir drozen quoi, c'est tu. Avec deux des bras gandit. Ja. Len zo ok. Ah bah ja. Jean-Claude me betro d'aglevo da randout kalzig au corna qu'on a discount. Mais fait rend good, pera good bet des saches chez gonachon, a gant piou peut se deske corna.
a mezo patiet deus ar vro vid ar studioù ba École Boulle e Paris a ze. A setu meus dijolo an disk a c'horrez gwedek. Just. A deud endro an tamm tro konkour kan ar bob oa ba speiet a meus klevet ar c'horneur dispar harzin a tout kontant pa poet gai taker be gai waker Pierre Boudouin. Pierre Boudouin. Au pot de Splevin. Au pot de Splevin an eus Igin, eus koui bern kanawenu. Te peus beg skrivet kanawenu. Un tamm eus gouet, di war ben istor a zo oa digvet an gant ar egoz, gant Jean-Marie Skrigne, Eric Salin, an gret kanawenu neve, di war ben en tele, di war ben histoire beach, di war ben peus sartrao. Ar vuez, quoi. Ar vuez, Bon, Pierre Boudouin neus laket ar c'hannout da garou da c'han, mais ne ket tout, daoue war l'er mont da gana. Daoue. Ezo bet kaner a ouspen pez a mod a waler meus desket ar real, de kan, da reo ank. Rei chanch meus bet dijolo ar c'han, da marse oa ket kas kan erien yo ank, Yann Franch, a Eric, a ben fin, zo bet goulenn ganin ga reo ank disket kan. Hag e plec'h peus kanet vid ar rechkenta? Me e bas peit. E bas peit. E bas peit. Pelec'h e oa Bar Barzal speit, hag an Jean-Louis Jacques. Tout ar famille Jacques, ar brother Jacques, ze oa bern kanerien, kanerezet bas peit. An un ar mam oa de Santerne. De Santerne. Ya. Hag kanet peus gant ar bern tut, Jean-Claude? Ya. Waler un deud endro pez a mod bar vro. Setu meus randvet André Léal, war l'air Bastien Guern, Jean-Marie Skrigne. Mais c'est tu de kossor vidout? Par l'air ou da gana gant tu de ya onkor? Tu dur encore, ya. Louis-Jacques Suniard, de skouer? Ya, Louis-Jacques, juste. Mais c'est ar kerkesti expeiet oa brudet tre da marse, setu oa klas kau zonerienman, mais kanerienman. De speiet oa kanerezet a fesson chant ar vrand de skouer. Ya, Sapreini, hein? Pala, chan oa sakre ganerez. Ya, bevech evit kont ga efe klorek deus chant ar vrand. Chant ar vrand oa spez meni. Jean-Claude Mezeux d'un tomit da furchal barz archivou dielou France 3, hag em eus kavet un diel, bet en rolet e min ar eiz a pevarugen, gant Pierre Boudouin. A te war petam o kanadion? Konkours payet. Konkours payet. Brest an diel. Pierre Boudouin dagat a tout so yon din, hag kan ere hau, kan a diskan ra, hag a pez zo fens era hau e gant oen o e hen. Heb gout skriv na len a brezonek, tout e gant oen zo ba e ben. Silhouette ma mignonnette, na oui à glaive au dessus. Silhouette ma mignonnette, na oui à glaive au dessus. Raison get down da la 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 rose trois d'arminet du rose on crête gant canérienne la 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 rose trois d'arminet du arson maze composette au gant canérienne Plevina, son monde se composait au grand canérien Plevina. Oblige à dur, oblige quasi belle, la 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 canne du tawazine oblige à dur, vis quasi belle, la 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 canne du tawazine. Grède à n'ayeno varose au gueule de zahéron, grède à n'ayeno varose au gueule de zahéron. Commence Louis Rupert de Canadis Canas. 1900 per a hantaskan. Man commence de gan. Non, man commence zo we. Bipsat kanouen o vekavet, a me ga ane brao tout, a tonio, bipsat tonio, a tout ga ane brao, tien drid a me garn ben gle anao kan gant me breur.
Gas a her Georges donc de stro a zo be an kwet. A geriou memes, geriou a zo bet an kwet ve kavet berz egan eno. Sais-tu, Jean-Claude, vraiment peut se displéguer d'une pelouse vos crocs de gana, mais goulé d'aron or bern qu'ils la duriou, amant, bar jardin, baliers, be gret ganit. Ja. Displéguer d'une ta pelouse de crocs de gizelat. Pe oan bihan deja oan labourat gant am kontel aze tio al arzo, labourat am kwat aze, a ben fin, pa oan skolache kareiz, o kamaradin na houl de disk ar skulptur. On ed a alre, ma bihan aze, a ben fin, gerz e batre an trao, meus goulen don betek Paris e Kolboul, te oa. C'est sur sacré skoul, hein? Sacré skoul, ya, aze meus disk o ben trao sculpture style cantor, quoi, tu vois. Avoir l'air accro et délaisse, pligé des dignes, bi ou kelener à bout et ouan, vide de berndrasé, quoi, tu vois. Tes obe kelener ba kareiz? Ya, ba kareiz, a rog, tam partout. Mais me skuitat Paris, vid don endro, ba ro, a hand, disgad, handout don endro. Me dissaché la handout. Hag golez vet trao bras pontus. Ja. Pep telben eus un istor, ben a fin. Ah ya, ben istor, ya zo alies edren o bep sculptur, vecho te trob am a fen vel la poussek a zo pikarroat an idée, quoi, mais vecho un titre te war l'air, quoi, pas dépend, quoi. Azé, Jean-Claude ve golet de un del oen vrao, hein? Azé zo, ya déjà velarat ar sculptur vraoch a meus gouet, bi just war zo un istor don edren ar sculptur se. Eta an o? Ar sculptur an o e maro ar bik. Blam da ber. Ah ben, un istor oa divet gani amañ, un istor an tambin iskokien giz velaret. Ben fin, la pousse ar bik oa deud ban ti. Oa bet l'arnei obliget na tor de lost e oa. Setu o ganouen e begret, di oa ben an istor se gant Eric Salin, kant gani e Paris a rog, e oa. Maro ar bik. Setu o ganouen oa, war l'air, na krog d'ober tam sculptur, tam kwad kistin. A pe oan ober an draze, zantet tro ma doue. Ah, me l'arret, ma, an dramenek zo. A pokez Eric oa prez de vervel, just oa. A draskoz meus komprenet blanc petra, meus gret ar sculptur se, quoi. Tu pa labourez ar c'hoat e zantet trao? Zantet trao don, ya. Deus pler deus an douar? Deus an douar, deus partout, de dremer c'hoar. Bi, tu vois, la pousse dre an e bek zo ban trao, tu vois. Mais même stra, ve gwelet an askel don war ner, bi, ya, wan op. Un istor promus. Ya, istor. A Jean-Claude bezo tel kichen kareiz, un draonien. Traonien ar zen. Ah, ya. Gant ur bern telwen ouie. Ya. Petra sonjez deus alerse. Oh, mais ze plij ket kalz dign, te war, bon... Mais bon, neus ijin déjà an dramenek al ar kromler, tu vois. Ugen vlaso bremañ ijin gant nevez amzer ar hastelne. Peta e an dre? Ben neus eus sanset d'ober an drolien sculptur, ma foto uel gar main, te vois, a... Zevo e tre Castellin? Ya, tre Castellin a kareiz, deki choazet ta fet ar l'air. Ar seur Stone Age? Ya, vel Stone Age, an tamm, ar l'air, te vois, vidigas an dut don e bars, bar c'heiz, quoi, an drolien, an moin d'ober festenos, fessedez e bars, ie, te vois. L'air ma votu da veva trao, quoi. Ya. Da zant tout trao. Ya. Te vois, ar sculptur zo neke vel draiet ar zant, ar sculptur zo neke daou bi figuratif, quoi, te vois. Trao de oa ben an dan, trao du e-barz, tu vois, kantor. Personnel. Ya. Vid esplon d'ar l'air vid bete gant oab, da skouer. Ya. Jean-Claude, te peus diouvert? Ah, ba diouvert meus, ya. Diou ar zourez. Gant zo et kentor war an design, ana, hag un an al, rozen, kan nourez. Ya.
hag emon bremañ vont da zel diouz un diel, l'er memaou do kanañ evit ar vech kenta, samblez gant rozen, ba plevin. A blavez mat evit an ol. Blavez mat a dol souetan, blavez mat evit an ol. Aventur vat o dare yo wang, dare goz blavez di boan. Aventur vat o dare yo wang, dare go blavez di boan. Dare go samzer di zousi evit duel et o bugale, hep tribu you are bué. Hep tribu, ta bugale, hep tribu you are bué. Bon, pez ar ton vo kanet neuze patremaget. Ba, ket tro an kustum de gana, pez mod kanaouen an takoz aze. On a pardonioù. Ez o brao. Peus ket an desten? An destin. Bepred meus krevet meus zad o kana, blanc me ezaie bebzan, ba festounoz, de gana. Vez an trao re ganaouen zo ba pen. Me zo e gantan alies mat. Me meus zonj c'hoari barzan dans gant an dud o tansal, me o vont de redek barzan dans, a diski dans ali, quoi. Ah ya, amama. On avait chou, on ken skuiz ez en da gousket ba mantili an dut kichen al leuren. Ne hortoz be fe a poet mont barger. Bon, peut-être vous pouvez hat kat gwet. Ya, ya. Femelen, Hollanderein da pardonioù, di ma femelen. Hola bemzek deus ar vizeus, dom de bar. Pardon kleden, hola memzek deus ar vizeus, dom de pardon kleden. C'est Jean-Claude ouspen kana, ouspen ber kizeler, et zo diet desaver kezek. Ya. Zo sapre labour, hein. Ah, sacré labour, ya, ba... Mais ça, c'est on t'embine vel d'ober sculpture, quoi. Yeah. Mais au ma bo paysantet, c'est tu augur plus jadur zevel kezek. Ah, me choisit kezek arabesque amant. Ya. Hag plijus emont varvar amant barbro? Ah ya, ben au bern vinogen zo ze me ara do petri vicher zun d'ober un tram entraînement gatek. Ya. Hag pet mar a zo amant? Oh, muske kaz kin, muske me pem pever kaya. Ya. Hag un an zouto neus bet ur sapre istor, hag a zo ganet amañ. Ya, diun du moulin, ya, hano. Ya. Peta zo c'hoarvel gant ar marse? Bah, au mar extra, bi neus gonet champion de France a neus kepelzo, c'est-tu content non a éduguet ar prij amañ e Breizh, surtout mes o zevel kezek, mais bihanor kote, ya. Champion de France, quand tu gagnes kilomètre, même change mal. Ya. T'es au fier droche. Bah, ya. Bien, content non. Ya. T'es au tos de zalouenet, velse daoué be a tos de zalouenet. Ya, daoué, vibit douce gana hezek, mais pas parce que l'esque né d'ober force petra, hein. Mais bon, daoué la merci, puis voilà, morbe au gain, quoi. C'est-tu, bon, bah... Aze ve golet main o memestra Franki sa zo ganto tu zo dio mont un tammig a bepler par son tachen. Ya, bah ma tachen vo une chom ban trans on war grap aze ra déjà un tam entraînement de quoi. Et a rabadio mont rebel, puis modal e c'hoar vestra un tammig souezus. Bah ya, vechou ya. Gant an a mezeien zo bet de nistor. Bah ya ne ket bro chom barvro a goskoun mont de zaman, mais bon te war les autres war a trouz o vechou elle a ar kokokana, mais bon, a hezek e vech a trouz drôle, et tu vois. Pesser trouz, ne? Pesser trouz, ma vart na lesker bram a stier et a zo darler, mais bon, puis a ze zo be sacré histoire, de bet din bon... Penosta. Dirak an archer, quoi, tu vois. Ki mesi? A tribunal, tu vois, zo d'an procès, quoi. Blam d'ar bram? Ya. Hag, petai an ouiu a hezek ve golet d'amañ? Ah ben, moi, Gwen du Moulin, Fantique du Moulin. En ouiu brezhoneg hag alies liommet gant a c'hant? Mon barvilin, c'est tu meus lac du Moulin, toi. Ya. Mais Fantique, c'est zo gant a oini? Fantique, ya Fantiquan. Petrai an ton? Dis bonjour Fantiquan, a huiz o ker a dran, a lem o taoulagat, o kwele a ravat. Fantique a daos a oui, o peus roan di mezi.
Merci bra, Jean-Claude. Nitra. Alors, blijadur et bet donamon, betek santerne. Ja. Aga michance et Kevin Arrandou de Cana. Balechal, barfesnos. Ja, l'escar. Aria de Gand, vraiment, place d'Aria. Place d'Aria. Ah, vraiment, mon levant du sud d'Azelet, où auront neve, de ce whisky d'Arrandou. On diliad peus karet pa oz bin. Sonjmeus deus un dra, nous on ket petra vijigret deus an dra e brezonek, mais ur moumouten e oa, e gare vegret ur moumout. Un diliad an tomik e spesial a oa dam sonj, a oa gwelet da blavechou dek a treugen, sort moumouten an gant bleo hir du, se oa an tomik mod Glenmore pe sortra an tomik anter bars koz ar geltet pe nipi nous on ket, mais ze a blije din kalz hag e oa mat er kouan. An buden faltazi a oa sot gant e gwiskamon. Rede din anzao e oan sot gant gwiskamon Davy Crockett. Davy Crockett, da va ase, feze laret kentor Davy Crockett, gant e dog dreistol, non ki sur e fin gwez da zougen André Hugh, mais da poense e gaven shirtre tok Davy Crockett. An den a blij dit pegen shur eo gwisket. Leonard Cohen a zo ma c'hanner mu an karet da mzonj en muisk matre. Force pezur diliad ve gwisket gantan e gavant brao. A vechou eo trao shirtre vel kostum gant boutou Santiago petrao sortse hag a vechou aro kentor diliajou muur troet war zu an nipiet, mais atog an ur sort klas. Brabant, moi, pas blavechou, pas avant de studier, hag un bla benak kreiz ar gouan oan ed da Berlin, hag en davarn, noce, e be leret din ma Brabant. E leret davat, quoi. Damzon, je me sket tole devez e kort diou venuten, e c'harter Prenzlau Robert, c'est zo be diez évident adrestol e Berlin e oa yen tre an amzer de e be diez an deizal meus galopet pepler e Berlin evit kaout un mantelal, un an l'air meus prenet. Petra e plas an diliad espue. Trodro pemzek blaso marteze meus komprenet e oa bouez a ben ar fin en em wiska evit chikourandeud da gompren piou out. Se meus komprenet tamm a tamm, pa oan lycée a tout, e glasken o bor ar control, non pas diskwe nitra gant ma ziliajou, hag damzonj evit se an da drugaretat ma oezet ma vue, o de chikouret ar hanon, ma mam med min ma oezet al ive ahed ma vue, o de chikouret ar hanon da gompren André. Petat eus disonjet da gont dom, da goude be a komzet eus diliajou, un dram eus ket lavaret, e oar fet a blij din kalz pe an oaz mor. Hag evidon ar morz a brava diliat a efe beat trodrodin. Dibabet meus diskouedor ur chupen hag ezo tost ouz ma c'halon. Ur vech e oant gant ar chupenman en un davarn e broch kadi. Un den zo deud da velt ar c'hanon hag eus lavaret din diouztu goulenet kanin hagan e oant un arzour pe ur bar hag ne oin ket perak no la reset, meus goulenet gantan, hag eus lavaret dre ar chupen. Evitant e oa anat ar chupenman a gante un istor. Hag ne ket c'hoar vezedek gant ar chupenman meur a vech e ouzpen. C'est tout. Ur an eve deus diwhisky da c'hanon a vo diskouezedoc'h ar vechazeu. Setu echu a reon mamzread er poher, amant, bas lanterne, et tu Jean-Claude Talek. Setu trugarikad a reon man nol dut o deus kemeret perzen abaden, hag an ol lerioù o deus degemeret ar c'hanon, evel ti James tu chantik gant Charlie Graal. Plijalur force pegemen on eus kemeret. Ya, e mechans o peus bet rouiye, ar vechazeu evim kentor koste brochlazik. Kemperneue. Setu, dres, ki mi a di a reon gant son ere stelo. E ya gant ur gitarou ur deus avro, bar e kenan, an vek soig Sibérie, level just, hag a zo paouez embran ur bladen neve, an vek les sentiers partagés. Ken ar vechal, poko trouz, ken avo.